Let me just explain what Kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini niyo IEBC ni yuritie ahuraniri iturwa ngurani matabanie kambeni cia thayo na kuria muingi ndugetikire kuhuthirwo gucogera ngui hindi no twerekeire githurano kinene. Akiaria kaunti-ini ya Mombasa, murugamiriri wa IEBC Nancy Wanjiku ni augite ahuraniri aria mari na certificate cia ciama no maritwa mao matinengeranitwo ni ciama ciao kuonania ni ahuraniri matikuheo mweke wa kuhuranira giturwa o giothe. Sasa ukimiss zile siku zako za 28 to 29 umemiss nomination. Huwezi kusema sasa 30th mimi nilimiss zile siku mbili sasa hebu nije 30th. So each election is it's only a coincidence that we are having a nomination period moving together. So siku zako lazima ziwe ni siku zako, huwezi kupita kwa election nyingine ndio ukaleta nomination papers. We'll have deemed to have closed your nomination on the last day on the nomination set for that particular election. Kwa kaunti-ini ya Machakos ahuraniri iturwa ngurani nimeyumiritie gucemania na arugamiriri a ithurano niguo kurunga uri ithurano igatabanio kuria maroririo meke kambeni ciao matari na muthutukanio na gucongera ngui. Kugina kuo ahuraniri iturwa kaunti-ini ya Baringo ni moritie thirikari igacirithia ugitiri kurumirira uhaguku wa ugitiri uri ukoretwo ho kwa ihinda iraya. Muthenya wa ira makamishna Kamiti ya ithurano matongoretio ni muikariri giti wa Fula Chebukati ni maracemanirie na aria marahuranira giturwa kia president na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na Raila Odinga matine kinyia giikaro-ini kiu. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitao jitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.